Najveća pretnja postojanja ove planete ne dolazi iz polja, već iznutra. Ne dolazi iz svemira, nego iz dubina zemljenog jezgra. To mesto hiljadama godina naseljavaju lenjivci. Nastanjuju kraljevstvo vođeno njihovim liderom, kraljem Glormom. Narode, došlo je vreme da pokorimo bića koja žive na spoljnoj strani naše planete. Bravo! Neće biti teško jer su to debela i lenja stvorenja. I trebalo bi da nam bude još lakše uz pomoć prokrastinacije. Prokrastinacija je čin kojim se sve odlaže za neki kasni trenutak. Najbolji čovekov izum za postizanje apsolutno ničega. Ovde vidimo primjer prokrastinacije svetske klase. Garfielde, molim te iznesi đubre. Sutra ću. O, i trebalo je danas da očistiš garažu. To ću sledeće nedelje. A treba i da isporučiš jedan paket tetki Ajvi. To ću uraditi u sledećem veku. Odlaganje obaveza, odlaganje i samo odlaganje. To je prava prokrastinacija. Dok pričamo, na čitavoj površini sveta izviru naše antene, šireći talase prokrastinacije do svakog ćoška moje planete. Talasi koji će postepeno ojačati tendenciju ka prokrastinaciji. Tako je kosmička energija bombardovala zemlju, usađujući u svakog muškarca, ženu ili dete dubok osjećaj da sve može i mora biti urađeno kasnije. Ej, pa ti si vatrogasac, Bobe. Trenutno nema ni jednog požara. Ima, ali ću to kasnije. Vrlo brzo stanje je dostiglo mrtvu tačku, što je navelo guvernera da sazove konferenciju za novinare. Otkada niko ništa ne radi, zavladala je potpuna kriza. U cilju rešavanja ovog problema imenovat ću posebnu komisiju ovih dana. I onako niko nije došao da me sluša. Idem ja polako kući da ne radim ništa. Da, doviđenja, zdravo. Pošto je paralisao život površinskog sveta, kralj Glorm je počeo da šalje svoje lenjivce da preuzmu kontrolu. Osvajanje spoljnog sveta će biti lako. Neće pružati otpor ni malim prstom. Zar misliš da baš niko neće hteti da pokuša? Niko. Pa, postoji jedna mogućnost. Talasi prokrastinacije pretvaraju sve u potpune